I ele atua, o le tato se whamalo sine mo maftanga tia kono ne fiafi. Whauru taleina whapea. Satan wants to shake you. Pau na o satani e luluina oe, luluina tato. O te whai atu fo i o nei taimi. E le o se mea o nā tia, pe le tatou loa le luluina mea umal taimine nei. Nations are being shaken. People individually are being shaken. The whole world is being shaken right now. Ma te whatua ia te oe e leo se kamai lulu e satani le lalolangi. Ma tu ai fulli a satani e lulu. A ia e loa ole mana onga satani le ia lulu oe na ia e whaavaivai. Mana o satani e lulu tatou na ia tatou whapea nao na whaavaivai. I le mea na wala awina i tatou e le atua. E le o malo lola le satani la ngaluenga le whai e le mana o e lulu tangata. Ai e le sau le whaamai. We're now into the 5th week since the lockdown. And I tell you, e le o yeisi tangata e le o struggle te mine le tele le maumea. So, and I want you to understand that Satan it's now shaking everything. O te lofo i tangata whaolaina ma tangata o loo whapea nao na ngā lulu i tono e kalesia umatua i luluina mea uma. O te whai atu lai whiawhi nei, o loo whialua lua i nei satani, i le teimine nei. E whapea nao na sa i lia tangata e lulu. So alala tusi le mo mope tero na mta upo e 5 whai upo e 8. And right now, Satan is roaming and roaring. O lo fia luai nei satani, e le ngata o lo fia luai, ai o lo whapea nao na ngu e fia maua se tangata e matua lulu ina ia whaaleanga ina. Mo mope tero e 5 whai upo e 8. Ia. Ia o tau whao tauta. Ia o tau mataala, o no leo o whai o tau monhi, o le tia polo lea, o loko whiaro loa i o ia e peo se leona tangi, o sta ili se tasi e aina e ia. E loa lewa mai ia whautauta ma mataala, o loko whiaro i nei satani e sue se tangata, e ma whailano o sui ele upuna i le aina, a sui le whaupunga pea, o loko whiaro i nei satani e sue se tangata e lulu, mea na satani le whai teimine nei. E le o malo lo la satani. E le whao ngā ina o vaenga mai tu e ngā mea ese lulu e kangaka. Whao ngā le wha mai e lulu e tangata. E a leo ta whalong longa tu nei. Ia ua e le si tato whaiwhi au i Australia. Le whata umana teu. Ia o iei nei tina e to o lua. O le e ka le sia lava le tasi o la ele i ala lesi o lesi le whato ala mai after many weeks. Ia o le whaiwhi au sinia, ia la whato a recover ana matuati ngā ina lava. Ele o malo lo la satani le teimine nei. Whaiwhi au o tātou lei o i Brisbane, ia le o umana teu si ona whaletua. O le whaletua o lesi whaiwhi au o tātou lei o i Brisbane, ia ua leanga lo na mawhauwhau. Ia e leo te whaiatu lei ato tau, e o i te tongu la ingo le atua, o lo lu e satani tangata. And we are not going to be exempted from being shaken. Langa lea, e o maneno o tu whaiatu lei ato tau, tangata ma tau tio le tusipa ia na lu e satani. So e lala tusi le luko na mata upa, rufuru lua whai upa tosu matasi. A lua la mea len ta ua mai peteru. Mai ia o tau mataala, mai whapena o na e wawa ai atu pole mea lenga lua mai e satani. A wau te whaitu a tatou le matala, e rulua ka koua sa kangi, ia tupu malwhara velave, ai makuapongi sa ma le tēno tatou. So la tusi le luka lona tau pe lufuru lua whai upa tolu tasi.
Awa mo pana. Simonai, whakauta, o mana o te ele satani a te otou, ia ruru ia te otou pei o le saito. Ya, o le whetalainga la lea Yesu na whai a Simona. Ae, o lae a fia mai ale au apostolo, la tala noa ala i tangata ie te tonu o le whaolatanga. O le whetalainga la Yesu na whai a Simona, ele i whai e tangata le whaolaina, sa whai i a Simona, whaatase male au so. Whai mai leo le tala a Yesu, o lae sida fia Yesu, mea umala tupa mai Simona e, ua mana o tele satani e lu o tau. Ele o se mea la ikiki la le mea lea matua in mana o wa le whapunga lea le ito tonu o isi translation. Whafonga mai Simon, listen, o le Amplified Bible lea. Simon, listen, Satan has demanded a permission to shift you. Yeah, lesi translation of my Satan has asked excessively that all of you be given up to him out of the power and the keeping of God, so that he might shift you like grain. Yeah, lesi la translation of my excessively demanding. Lesi translation of my demanded a permission from my Satan has demanded wa pefo le demand mai sa kangi ya Yesu le avangoa le fia mana o tu watu ya satani lu o tanga te whaoraina wo fai atu la ngai ele o se mea lilo ya tatou le mea le to tele o tanga te laina lu o satani ua le o toi lo lotu mai ua whaavai fo i latou ka kole lopo fe mo wo ia ele o se mea ele o tupu le mea lea. It's happening right throughout the Christian church. People who have been shaken by Satan and they are no longer walking with God. O le opula lea, o le whiau wha mawhana whana, ma whaalu te tele ia tātou le ainga o le atua. Ai mai se a tātou o lo tātou ngā lulu e le teimine nei. O lo manga o kere satani e lulu oe. Lai mana o satani tu uatu e le atua se awa noa ina ia lulu winai oe. Na o le upu o le winga o le upu lo le shifting ai le whaapalangi ngai whaonga. O le upu e leni e ta ua o le siniatso. O le siniatso whaafonga mai it is an inward agitation to try one's faith to the verge of overthrow. Whaafonga mai o le upu ngā le shift there Satan whamakala Yesu mai Satan has asked a permission to shift you o le upu ngā le shifting it's or the Greek word is siniatso. Or the wing or the upunga. It's an inward agitation to try and overthrow the faith to the verge of. Let me come again. It's an inward agitation to try one's faith to the verge of overthrow. Let's see wing a knife my shaking in a sieve or the sieve la. O me vo lele kai pise me le vai mama, kai pise vai mama. Mo le vai mama vai mai o le lulu inga kai pe o le lulu se va mama. Mai vale winga le upu le shift me vo ie fa mama ai mankua poko ila fala makanga ia nga sa ale lunga me fa mama lulu le nga ia awangi sa nga me poko me vo fa mama ho lele o me ka le sieve. Vamelal famtala mai shaking in the sea meaning walu va penga kai pe o lai fa mama. Ya manela lo no winga le. O le winga la o le upu le o le lu le ta o le la fiong pe le tua. Fa mai o se me tupu mai te ton fa mai is agitation kai pe se me fo le e pova hai oi. Kai pe se me o la fo le pe fa la velave ko ngolo loko. Fa mai ina ia fa pena ona tofo ina ile fa tua inga ia koso oe se o inga fa ona lafo ia po le overthrow o longa winga la when the Lord Jesus said
Satan has asked and a permission to shift you, meaning, o loo ka mawhaisa kangi, e amaku ia ke ia se whakanganga mai lea kua. E nga ia whaakupu ai se loko popole, se loko fo ilele le ngofo le leia ke oe, e tofo ilo whaatua tua i nga ia whaapenga o na lafo ina oe. Ia po lesi winga na sa we mai, walulu ina sa ia whaamama ina, ma nga ia fo ilale winga le nga. But here's what the Samoan word. The Samoan word of my luluina se ia e fa vai vai. O longa winga o lo mana o satani e lulu o se ia o nga e fa vai vai. Ya e mala o e kele au wala lulu o tato o satani. And here are some of the ways Satan shifts us. Number one, e mawhainga whaonga e satani le loto vai po le discouragement. Satan can use discouragement. If I be now, na lulu ai, when I say discouragement, o me fo iyo o walangona na tupu your own inner feelings, like tupu tonu ya te oe mawhainga whaonga e sa kangi le menga, e lulu ai oe. Whaina whaonga e sa tani se hopeless situation, ia po se me fo ile le wailoinga, wale se au wale sawai oe. Satan can use a hopeless situation. Ia po le le kukongi o ai kalafu, po le kele o ai kalafu, ia po se mai. Whainga whaonga e sa kangi le mai e lulu ai oe. Ioe. Whainga whaonga e sa kangi le COVID-19 le lulu ai kako. Ioe. I want to find out. Ele se kama mea mele ui ele la rolangi le teimi nei. Whainga whaonga e sa tani le low faith wale ma whainga e trustinga le atua. For example, e lulu ai oe. O longa eimla iai isa ia e whaavai vai ai. E whainga whaonga e sa kangi se great loss. Something like you something that you possess, that you have lost, or lesi mea o mawa whainei mene tupu nei ele maliu o lesi ai ona lesi kai pe mena tupu nei stato vai fe au Australia. Yeah, me se foi so pasta tele le pasta way. I mean it's Satan can use that lulu o tangata. E kele la me whaina whaonga sa tane lulu ai. A ele matala, kau ke kalangoa le melea. A la wa mata no lulu lo whatotu o se i o ina e whaavai vai ai. O isi me mawhainga whaonga sa tani, o me ie kukupu ia kako, wa e ka ngok, wa le au le kupe le sipiko, wa osor ko viki, u kako le whainga ruenga, wa le kupe e maua ai. So you look at the rent is not paid, you look at this bill has not been paid, and that bill has not been paid. E le o malolo la sakangi, i le whaonga inga umoa vangoa ia, e lulu i kako whakokua. E la se santa to whainga taulanga, e ana e no le e leo se kaimi whaingo fie, e leo kako hui ai. And I tell you, o le toa tele o tangata lau a matala lulu e sakangi. Or maybe you wake up one morning and things are not going well. E o i kako marriages, what about your marriage? Whaonga e sakangi la wala ngai lulu e kako whakokua. Satan can use any way to shift your faith. A lea lai whai maitala Yesu ia Petero, mai Simona. O lea nga ask mai sakangi ia kia ue, watu se whatangana e lulu ai oe. Oe. O a whafonga mai la, o satani le whenua rua i solo, o le whenua rua i whai mai, o lo o su e ina se tangata na te aina, ia po lo o su e ina se tangata na te lulu ina. O le ala whenua rua i, ana i tialu, o le ngā ai mai sakanga whaola inga. O oe le tangata, if you are born again Christian, you are a target. If you are a leader in the church, you are an absolute target. Satan will look at you and will do anything possible to shake you. Ya, avanga la tol tu sia yopolo na mta mo fa yopo ono. Wo le tasi aso, ono mai le o tani o le tu mai ku mo le li. Na sa fo sa tani fatasi mai la tu. Amen. Ola ia le siaso. Fa mai wo mai angelu i tu lu mo le tu. Ai vai a kunga, wo sa we masakangi. O le mea la leo te ofo ai.
ele mafai ona sausa tani le mea la ia ile atua. So o lai o mai angelo to present themselves before God, ai sau e makam o sakam. A le sau le sau e satani, ele o sau satani e tafao le numero no fuari, o lai sau sakangi e su e se avangoa e fa pena no lu o yopo. Ya fai upo e fitu fa mole mole. O fetara e atu le ia satani. O e sau mai e fea. O na tani e leo satani ali. O whapea, o sau na o whea hoa e laulangi, ma whesāwa ni ia. Ia, whesile atu lea sākangi, wheme sa e iai. Whamai lea tua, whamai sā tani lea tua, o lea sa o whea lua e le lalolangi. A le upa whaparangi mai, I have been patrolling the earth, whapunga mai, watching everything that is going on. So Satan is going back and forth in the world, watching everything that is going on. But more in particular, o lai kilo sa kangi kangaka whaolai ngai e tātou is very interested to see what we are doing, what we are saying, and maleanguango isi mea ka koulai whai. Ala tātou tilo la, o le whesiri la le atua, na whai a sākangi, wa oui loa ai, e uinga kako lewa ai a sākangi. But I tell you, Satan is patrolling the world, looking for people like you. E leo malolo la satani. Ya, wawafonga la, kusa o lai whai atu ia, a whai atu le atua ia satani. A mai satani, o lenga o whea roa luai. I loa le lea kua. E ia la tangata e to tasi lea wailoa lea tua o le mafuanga na sa satani i lea tua. Na te fia maua se whaatangana e amatu e lea tua ia teia se i lu wa yopo. Vai upo e valu su tasi va mole para. O fetara i atu le i a satani. O e mawhawha wele lawa ona yopo. A wawo le e se tasi usap mai e laulangi. O tangata o saola na mio mane a me tonu. O leo o matau i le tua, ma alo ese i mea leanga. O na tani mai leo o satani le li. O whapea mai, o matau fua ea i opu le tua. O e le se o mia ea, i le au pā o ia, ma lona whale a toa mana mea wai, mea uma i tu uma. O e whamuia ngā luenga o na lima. O e whatele ina fua ia na manu i whanua. Ai pe, e apa atu lau au. Ma e tau atu ia na mea uma. Pe nā te e whai ea ia te oe i au rawa luma. Ia, whangalau tō. La nei lo le Yesu. O le mele o sausakangi, ngā sausakangi o ngō yopu. Lo le lei, e le aia se mele lo, po le ale fia kami o sakangi, i lo le lei a le atua le mea sakangi lai fia whai. Wa mai lo le tala wa mai, o na yopu langa e alu ke wawa ai ai. Lo le lea sakangi, mai sakangi i. O yopu le no o wawa ia mai o le manguia na le manguia yopu whaka i kailana e a apa atu te tango atu ma e pai atu ia te ia o na e wawa aile e whapena o na whai mai yopu ia te oe ia o le mea pito sili na mana ia o le mea nei e tauna e mara mai. If you are a born again Christian, Satan is very interested on you, very interested in you. Satan wants to shift you. E te lola, a e lolo, wa le ingi whawhikau li lo langaling ei. No whai atu le te oe, e lo koe pora sakangi a oe. A e le loa, o le mako e kele o mea ngā pei e luru ai oe, ngā e loa la ia lea. O la e interese sakangi i le mea ngā ke whaia. Wa isi kanga whamai. So le, whai mai whai a mako mai whaotanga, e ring whawhikau, au a kele haku whawhitau li tanu o sau whaotanga, a lera mi ane li si tau liu. Wālanga kele u whawhitauri no e sau le whaoltanga. Langa ia e loa le mengai, o la e su e sa kange se au wala e lulu ai oe. Ia. Mana tua la, au si kanga mai ia, o e ingi whawhikauri, a e lola wale koe inka lesi sa kange ia, ngai lole e lo koe por sa kange ia oe.
ai lo ke le me ngai fin ka ke o ngai lo le mo ka ke ke al mo sa kangi o oi me wala ngala su e le e sa kangi se wala ya lu le ku fa a ma se permise so kango lu oi a ma se permise so kango lu oi ema a ma se permise ke o se lu se la fi ale mala ta to le mele o nga teno le o kako pa ku ile ku ma kako fa pe ai o le tua le lu oi ai te le loina o le ava noa le watu ya satani e lulu ai oe ai le mawhai o ngā vesele a ao le atu e kaofi ai oe Hallelujah lo so ai loinga o tangata whaolaina o tele me whainga tale to e be strong and courageous e tele loa po se awana le ua whaonga wa fa pena na haru sa kangi le ku ale mele le manato le tua se va ai la sa kangi se mo ko i koko ani so sa kangi ila au na lale yo hallelujah lo e matau tia la le mena tupu walu aku ngeia ya satani wa fai nga ngaluenga ile aingo yopu ai vai oe e lu yopu ai kal ko lu yopu fa maltala al fine va mai se ina fe tu ia na tua ma e yoki ai oe yo ia e longa foi la a ona lu oe sometimes it affect they can go lo ainga sometimes e lu oe le ke ka ofi le ko ai affect ai lo ko lu po ai lava se ka ko ainga affect ai awa e le mele na tupu ku so ala lu yo ia ai pai mal va finge ua fa pe na sa el va fine le tua mai le fa mal fa fine mai inga e fe ku ia le na tua ma e oki ai ia i loinga la a te me lu tato le tua e ke le si kanga kai affecta ma o te au ngani fo ia a tupu le mena tato I really hope that your husband and your wife is holding on to God. Awai le se kama mele mena tupu o te le lola po la le mena tupu isi tanga te la ingo yopu. Pa te le ngoro alfa finge. Le ko lo yopu. Na na lu yopu react to lo mo alfa finge. Wa fa pe na na fetu alfa fine le tua. Ma faya nga kala ele te tau o na faya ele tua. Yo hallelujah lo. O le la ka ko lo inga. The whole time na lu wai o le mele na tupu ya yopu le malama yopu le mele fa ele tu a e fai kau le maka e fai kau kusi a ko yopu na ilola o le amatanga tu se yopu po le prologue le vaenga na mo o le vaenga mo tu se yopu o le vai o le kau fia yopu le tu a wa makwa react al fa fine e o mai le o ngā tonu wa fetu e yopu le so na fa na wai fetu e yopu la san fara meaning wa makanga pa ile longona le ya yopu ile lu wa aina tau fia le tu lo yopu o le fai unga la o le a misal mata po fasu mal valo tu se yopu o ingala na sawa lo le tu e fa mala ya yopu le mele tupu e o la ya pirikaki ya Malaysia wari ia o yopu kusa e lu yopu ai makuangu ngumbi e male tiano anga kama ia e wafonga mai lata to maftanga o le kaimi lenga lu ia yopu le malama longa ko lua le malama wo yopu ko akele o kanga ngefu channels e wafonga mai lata to o le mea foi lea a o na lu tato e o ke va ke o ele o se mea na e fai ele tua ele ma fo le tua se me va penga ana el paule mena va mai le tua o la su e sa kangi se awala lu e ka ko ala foi la mena o le tua se i ma kwa ka o ke sa kangi e ke fiwa lu le au na le tua ele malu ya o le mena le na tupu nei le tala le yopu ku se lu yopu ya la ka nge fu le tiano yopu a ma kwa o vale ne fu le tiano lon ko lua
ia ngefo ko ma chano pirkaki ma wo fo ia opu mo le ori fo ia ko o le fai unga le metau pe fansu mal valu fa to a e lo ai sa uno le tu ave yo pu fa ta milo lo langi ma fa mala mala malo le tu le mafu anga o le mele na ru ru ina ia o la fa fetai nga o yo pu nga ui ai a o ka ko le ka ko fai ka lu kala yo pu o lo tau mai ia tato o le mele na tupu ia yo pu o se tala na tu sia de tono la fionga pa ia le tu e fai ma fa ma losi a tato. If we're ever been shaken by God, hold on to God. We could never understand what God is doing. Hallelujah. The one thing in is set in is that God is still sitting on the throne. And I tell you, as long as God is on the throne, everything shall be all right. Ya o inala wa umane la na fa mala mala mai le tua ya yopu ne mele na tupu fa ko a fo I mai lo le tua ya nga wo I wo ya yopu fa mai lo le tua ya yopu alu lai fa ko ngo kamanga la ngai le mala 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 to le mele no fa ya so se kai me la lu e ka ko le tua e ko ke le ka fa o la ngai le mala mala mai o au fo ia o fai tau le tala nei o te no fo mo ma fo statu tama e makau kia fo ile to nga tangata e William e o tava ai fa kai me lai lu o siko inga a de va te doto o fiu sa kange lu e William o fiu sa kange lu o me fo ile ele ai ma se so tato exempt mai le mela in one way or another Satan is shaking us. Au ke vaku ya to e umalonga lu e sa kangi ka ngaka ua fa mala malama sa no le tu fa ya yo alu le fa mala malama pir kaki mala vaenga mau kamanga mai fa mala malama le ai ma se siola to wal tala le tu fa ya yopu na alu le tu fa kamilo yopu le lo langi na fesidi lo o le tu e yopu na e ai le kai mi fa va e lo langi ma yopu le ai na e ai te mi no fa u ai le lo langi fe tu ma fa ma yopu le ai fa mai lo le tu o le ana le be ke ka mo fai e ke fia mala malama fo nga mea why don't you remain as human and let me God be God ya le la fa tu la tala le there will be questions that we have that we may never have the answer until the day we die we go on to be with the Lord then we can ask the Lord why did you do this and why did you shake me like this o le comforting thought la mo kako ia e lo le mena God is still on the throne and he will never lose control me voia le a ye me o lu o le tua ia e on sa pe o lu o ai fangi me o lu o lo fa tua ia e on sa e le tu na fo ina tato le tua and I tell you as long as God is on the throne there's nothing to worry about. Hallelujah. O le tala nona lua, o le sakalia e tonu fai upe mua al fa. O ia whae mai fōi ia te au i o sofai tauranga siri. O lo tu I lumo le angelu le li. O sa tani fōi. O lo tu o ia. I lona I tu tamatau e te atu ia te ia. O na whetara I atu leo le li ia sa tani. Ia oa I atu le li ia te oe sa tani. Ia oa I atu ia te oe le li. O le o filifili Yesu lemba. E leo o motu ele nei na se ia mai dafti. O ofi o sua I ofu ele ea. O tu foi o ia I lumo le angelu. O ia tali atu. Ma whetara I atu. Ie na tutu mai o na luma. O lo whapea. Abe se ia ofu ele lea o ofu ai o ia. O ia whetara atu foi ia te ia. Whaauta. O ai sea o abio le tolu I o luma. O te whaafu foi ia te oe le ofu matango fie. Yeah. O le tala ia Yosua, ele o Yosua fo lea na a vele nu o le atua. O le si Yosua, the name Joshua, it's very common. O Yosua la le fai taulanga siri. Ma mai la tala tu sepa mai, wa o le aso la tu Yosua I lumo le atua. A la tu Yosua I lumo le angelu. A e sau sa kangi ku e o ka fole angelu, le ku ka makau le angelu. Wa sauna sa kangi kunga wa o le ngaluenga sa kangi le fai wa ngofo ma aveleanga po le accuse
the word that is used there, o le accuse. So, o le ala whamai, wanofo ma accuse ia Joshua, ma whamai, look at Joshua. O lo o ofu mai o nga ofu ngai ofu mai o ofu matanga o ofu pala. Usala wale accuse nga Joshua, a mai wa accuse nga ofu nai ofu. And my favorite night tango fa wina fa pea, ofu can be your characters or ofu can be anything. Pole ale si ko nga fa wi nga te fa wi nga ngai. Ale melea, I can honestly say, ofu lai ofu ia Joshua, o lai accuse ia sakangi. So I'm thinking, the only possible interpretation would be that on ofu lea symbolizes longa character, longa attitudes, the kind of person he was. Sa uno leo sakangi, wa kuwe o kafalangeru, le kuka makaulangeru, mangofo ma accuse ia fo ia Joshua. Ma fai mai va ai ia Joshua, le pala ia ma le matangao no ofu lai ofu. Instead of the angel speaking, God, the Lord God spoke. O longo winga la, o la ia ma lea tua, e le mea lea tua le angelu fa mai. O na fai mai la ia leo o lea tua e le angelu. O loo tua ina. Fa mai o na fai atu, fa mai la kala a lea tua ia sakangi. Sakangi, I rebuke you. Fa mai tala le atua mai satani, I rebuke you. Ona fai mai lola ia leo le fe au I tangata na tutuyo au tafa. Fai mai. Ave ese la ia le ofu le anga le nao Joshua. Ai fa pe na ona avatu ia le ofu matango fiele. Fine coming. The Lord God said, take off the filthy garment and replace the filthy garment with fine comments from God. Again, let me honestly tell you, o le ngā luenga lea sakangi o loo fai. O loo fa pe ngā, o ngā whea lua e su e mea e accuse e tātou. E accuse tātou mea ume tau te fai e o i kako lava i e fai. Ia e malama la, e lea ia se si mea o loo mana o ia satani na le wha lea ngahino tātou, aiming to destroy us. So, o le mene ia e mauti noa, te akono. Satan is watching you. Satan cannot read your mind. Cannot read your mind. E le loa sa kangi fai kauka ko mawawhau. A le mea le loa sa kangi le mea le tupu lo loto. Satan can see the words and your actions. E le loa sa kangi fai kauka ko mawawhau. E le o yele malamala mo sa kangi. A loa sa kangi life, Satan is watching us all the time. Ai lola saka ki pa nga fai sau kala. Fai lola wala kala, I loa saka ngi mele lolo. Ya, kwa nga kala ho be, kwa killing mo mea. Loa saka ngi mele lolo. Wa maka ngai frustrate. You're beginning to feel the heat. Yeah. O le pafango e kongi le spiko. Ya kiki fosi pusi ia le ngofo le changa me fai. Ya alve ko. Ya fango ngo mai o maka. E le lola sa kangi le mele ku. E loa sa kangi ka ko mele fai. Wa wena e ola e ko nga me fo le o low attitude la e manku e kala le fa mai. Mai sa o fe lo lua I le lo lang familia tu whatever ai la o no yo fa mai sa kangi I wo ai la o longo vinga o le mea every move yo pula vai o le mfongo po le la sa kangi ma kilo ia e lo ai le sa kangi le mea le loto yo. Same with us. O kako upu la fai o tato wanga la fai o kako wa mio la fai o foringa ngai fari mai. E lo le leia saka langa vai e poko yo saka e lo le leia e saka ngi fai kaun mo mol foringa ka kalaika. Marka kalai aka. E lo le leia saka ngi ai aka lo a vesa ka yo la fia ai a o nfango ngo maka e lo le leia saka ngi o le fango ngo e ye le mera kupu ko ngolo loko.
ia mao mai lo masau kala ho ile pe ma kwa kele ngi mau mea e ai lo saka ngi wa makanga e ika mai frustrate ia o le take langa saka ngi fai o le makwa frustrate lo o e se i o le kai minga makwa i o mai lo i fafo mai si upu fo ia ia amen lo mai saka ngi upu nga wa yo le saka ngi o le mea nga le lo loko anga le fe me la fiong pa ile tua Luka e ono fai upe whalima ia? Wa mai me le tangata mi le wa teu na loto. O le tangata mi le anga foi wa mai e ia me le anga wa teu na loto. A wa o le tele o me le loto. E tau tala mai e lo loto. O le kele o me lo loto e tau tala mai e lo ngutu. Whafonga mai la. O mea nga e kupu lo loko. E lei loa e sa kangi le mea le kupu Afa mai o me kumule loko e tau tala mai le ngutu nga sau ai fa fola ukala I loa e sa kangi le mea le lo loko. Fa o ngalo e sa tani upunana e fai mai. E malama le mea le loto o nga fa o ngalo le mea e lulu ai oe. Amen? Amen. O te whai atu ia toko e makua I poko a sa kangi e whape nganga whai kau ia loko kangaka. E whai kau e sa kangi mea ia kako attitude, so kako character, so opu kau ke kau kakala ai, o kako a mionga e whai. Loa ia sa kangi le mea lei kako. O na whao ngaro le sa tani mea na e lulu ai oe. E wa mole sisi me loa au pia e mara la kakala le whai ia. Ia. Fa ngalo le sa kangi me nga e lulu ai oi. E lulu ala oi se longa la wa e sala mo fo ka fa mamulu oi. But as long as you keep on saying what you're saying and feeling what you're feeling and showing it through your action, Satan will continue to shake you. Amen? O le mea lona lua. Se I longa lava e whaatanga I lea tua sākangi, whako ama whainga pai sākangi ruru yopu. Pauanga le mea, anga le whaatanga ina lea tua, e le mawhai e sākangi na ruru. Ioe. Ana le o iai le whaatangana, ana le avatuina le whaatangana iai, e le kai mawhai. Wawaila, o le tala le ia Yosua, le ele sakalia. Tu sana lua tu tani e vatu leanga ia Yosua I lumo le atua. Ioe, ai whaaliu mai le atua mai le ai, o ke le whatangaina oi, ave ese ofu tuaina, ai vatu ia le ofu faumana ia. Ai sakangi, o ke whekuinga oi, sa oinga I e pai. Ia Yosua. So o lesi la au ngā lea kuanga abe ili whaatangana ia satani e lulu ai. A o lesi au ngā lea tua, ele hei se whaatangana na abe iai. So a whaila o Yosua, praise the Lord. A whaifo o Iopu, ia e o sai. E ese kakaka, e o isi kakaka ele lulu winga ele kua. A o isi kakaka ele lulu ele kua. O le ala ku sakangi mo moli yaku Yosua lumo le ku le faita lo sili. Ave mele tu sakangi o ke feku ya ke oi. Sa oi ne ye pai la wauna. Ya o fia ave ese o futua Yosua ai avatu lo no ofu manaia. Ya la ku ya sakangi la ku mo yopo me yopo walelei o la avatu la no lulu yopo. Ko lua o na le tua e ese el tangata na fatanga ia ile atua le avanoa. A o lesi tangata na sa kangi nga pa ia. Ia, o te le lopo o iopu le, ka ke ia tatua maftanga, ia o ia, a whape o iopu, praise the Lord. A whape o Yosua, vi ia le atua. A whamole mole, e ke o ia manga o fie Yosua. O ia le ila o le fie iopu uma kakou. A wau lau ke fie Yosua. O ke fie Yosua, o ke manga sau sa kangi e mai le tua sa kangi o ke feku ia oe. Ai a fai o oe le ke e pe o yopu ia e o sai le lulu winga oe. Hallelujah lo. A wale mea matango fie le no loa.
ole mea na tupu ia iopu e makaukia le restoration pe a umanga luruinga. Ia iopu no mtau po e whasuma le lua, whai upo sulu lua wha mole. O siri fo i ona wha manuia ele i le ngata anga o iopu na tanga. A wasa ia te ia maa po e se fu afe ma afe wha. Ma ka hila e ono afe. Ma po vi e lua afe. Ma asini whawhine e tasi afe. Nga ona lulu ina iopu e makaukia le restoration. So ia eloa, nga umanga lulu iopu wha mailo male atua. Now, wa umana lulu oe, I'm going to restore back everything that was taken away. During the period of shaking, whatever has been lost, the Lord God said, I will restore everything and much more. Yeah. A whaatanga ele atua, kanka ai lulu ele atua. Ai lulu sakang. Bai leo le atua le lulu inga o. Sakang le lulu inga ua whaatanga ele atua. Make no mistake that the Lord has the power to bring the restoration back. Ya e ono sa. E ono sa i wa te whate makau kia le restoration le atua. Ya. O le ane lusu tasi whai upasu waru whai upasu luiva. Le restoration lea fo ile le teimi na lulu o pe teru wa pe teru le fa el fetala nga Yesu a vai le ele me na tupu nga lulu o sa kangi pe kelu a lula ko a ki Yesu a upu ele fa ya Yesu o va mai e te o ele o ti o te le okay muli e te o le a nga lulu la mo fa ko pe teru hangi la ko pe kelu a ki Yesu. E au te le lola pe indi pe teru tato maftanga. Nga ese a kalang whai mai, a nga lulua ki a ilo male atua, a e halu lako. Vai ki nganga mai aku lae, o lae e tilo mai Yesu i te ia, a e makua i pepelo aku ai fōringo Yesu la, e whaalonga whai mai, o oile santo lo whai mai Yesu mai, o ke le iloa le nata ngata. Kai minga nga lulua i pe teru. Nga lulu o pe teru kia ilo mai Yesu ai alu. Wa vaila iai, e ofo itangata whaorai ne pe o pe teru. Nga lulu wa kele whawhi kaudu, wa kele lu i kau ele au nanga ile atua. E whaingo fia nga kia ia alu lako. If it happens to Peter, it can happen to any one of us. Ioe. O le alu la ko nga Peteru le malama whako a koe maua e Peteru no na loto tele ina ua toe tū ma Yesu ma koe va aile le ia Yesu le na whasa tōru whako a koe manga kua o mai e Peteru tala ina whai atua Yesu o le penge whiki la le maua e tātou ma le blessing le mo kako o lea ua umanga ko whai kau le kala ia Peteru e le mena tupu le amatanga o le olanga Peteru, ma le mena tupu le whai unga o le olanga, wa tato loai, it's now history and it's regarded as historical events, meaning that it literally happened. And what happened to Peter can also happen to us. But the greater lesson for us is that we don't have to repeat the mistake Peter did. Langa ele iloa e Peter le mea tupu muli a leu kako uloa. Wa kako uloa le mea tupu muli a Peter. So therefore, we shall be blessed because o le mea le na ue Peter, it can happen to us. And for that, let's not repeat what Peter did. Ioane lusu tasi fai upa. E alea kake iloa, le mea na tupu ia Peteru. Ele mea nga koe fo, ele kai minga koe fo, me Peteru a whafonga la tala lea le Ioane lufu tasi fai upa survanu suriva. E moni, o te whai atu i ate oe. O e fusti oe ina o e tau le lea, ma e whea i mea loto i ai. Ai pe ea e to e ina, e te whaano roa lima, e fusi fo i ate oe se tasi, e ame fo i oe le mea e te le loto i ai. O ia whetala i atu lea upo e whai loa atu ai, le winga o le oto Peteru e vi atu o ia i ate ia i le tua. O whetala i atu lea mea,
ona whapea tu lea o ia te ia e puli mai ia te a. Na iloa le lea la Yesu, e lululo pida, kia ilonga ia, ana whaia Yesu, a kele whawhiki, a kele i vini a moa, wa e whawhiki whakonu mai kia. Na iloa le lea Yesu, e lululo pe kelu, ia whawhiki lo Yesu, a la fo na ilo Yesu, o le koe fo i mai pe teru le la to e fo i mai, o le koe fo i mal tangata e le koe wha vai vai. And we know la, na whasa tauru pe teru e ulunga vai, e le whatutu sama le whasa tauru ino Yesu. Hallelujah, Lord. Ole mea la le penge fiki e kako. We are reading the story, meka o historical events, the things that literally happen. Na whai na tupu ya Petelu, ma le unga lo langa Petelu, o le wha malosi langa e kako, inga i awangi koe repeat, inga le mistake a Petelu. Amen? Amen, Tiakon? So in closing, you must understand that Satan is watching you, looking for an opportunity to shake you. Ale meta ua, keep your composure. Aua ki vai, aua ki kia leipu, aua kongia leipu, aua le whaia pusi rea ka o le sanga me o whaia. Because sometimes when people are frustrated out of nowhere, they just exploded because they have been carrying some sort of pressure inside. Some people out of nowhere, what happened? You know, and then the outburst of frustration and agitation. Langa le winga nga le upu shift le ka wai. Fa me le lulu winga fa mama. Ale si na me ma, e mai lulu winga fa mama. Ale si me nga fa mai o lulu winga. Ena ia se yo o kai me overthrow wai oi. So Satan is watching, is looking for those kind of things so that ia fa pe nga ki le nga lulu oi. O si la kanga nga oso aleika e umanga ka lepel fai koko ka e ipu. Ya o si ame e fai koko sia e nga o ia le ko ngol fale. But because wala fa penga, because the agitation and the frustration that has been sitting in your heart for a long time. Ya o le mea lau ke wako nga kinga inga leo e kele mea o le ese alo vai o kingi vai makua. Ya po le anga ro le mo kui fur fai koko a ia pe ha fur fai koko a. Le ai me se mea fai koko a le frustration la kupu ia ke oe. All because e kele o malama mea la ulu ai oe. Hallelujah, Lord. Hallelujah, no lua na. In closing, Satan can only shake you when God allows Satan to shake you. Ava aile mena tupu na umanga lulu peteru o le koe fo inga mainga ngā pekeru. He was so determined to complete the call of God. There was nothing to discourage peteru. He was so determined to make it right and do it all the way. Wa fiu la le sia uva nga fa fefe pekeru va mai wa fei wa fa ka pekeru va mai fa ka lia o ko a o ke le ko fo ila a fa ya ku fa sa ko le pekeru mai le ai se me o ai fa sa ko fa u no vai fa u lo hallelujah Lord e ala na lulu ina tato the Lord God is using the shaking to refine us. Yeah, I think I have an experience in the mena lulu ita ia le tu. A tell you nga kai minga lulu ka ika o ka le lalo langi va yo uma wo le ai ma se o ka le ma le mena tupu. O ka va ko le o ka sui uma telefone ya wo very close friends. The very people I have helped them. Ale kai minga lulu wa ya u ya ma lulu wa ma u o ka se fainga ka le menga mau ye. It's like we woke up one morning and we had no friends, nobody. Ya ka kele ma nga mea kai nga kai minga lulu ka ya e fai la lo le mala le mele ku po e kiau.
O le malama foi o soia. O le mele o lulu ngai ma ua. Both of us, we had no idea. We did not understand what was going on. Hallelujah, Lord. And for a long period of time, we were shaken and we could not understand. Yeah, say yo al te mina fa ma mai te ele tu. O foi ka kula le kala va pe man. Va ve kai ele tu only God, only him alone nga ma fa yenga ma survive ma. Po fe se la lo langi what did you say I'm going to run, I'm going to go. I will never come back to the Lord. I made a decision. I thought I would never come back. This was when was that? 1992. It was, man, I tell you, it was very hard, extremely hard. We went through hell and we could not understand. Ale asi so ma nge kai minga ruru o le lalo langi a ko ke wa pongi sa ko lo langi mo ko le me se me ko make sense ya kai ka wa le ko make sense le po le ku le me se me ko make sense kai minga ruru ma wo. It's like we're not telling me I thought all of this we have done for the Lord, and it's like we were thrown into the pit with no help, and we felt that the world collapsed on us. Nga kai mga lulu mau. Alena ko mamala nga fa kanga ile ko le lulu nga se ya lulu a malonga lulu ma wale to I tell you that after Satan shook us, the Lord God began to one by one the restoration, not only the restoration of our marriage, the restoration of our family, and the restoration of everything. So I will encourage you. Dan la lesi le fia le tua mo ma vo le tua le tala le fa ti atoto. O le nga kai mi nga lu ya o le tua. Ele o se kai mi fa ngo fi. I think a lo te va ti o le kala le yopu. O le defining moment now. Because I remember when I was sitting in Bible college, that was my first year. I could not understand. Alimela mali o kele mama mele ruwa ya. Alo mafo fauma o lokole o ke fia hanu wa ile on kuspa yo kalo su ele. Alo kalo mo kwa ngumi lo mafo kele mama mele ku. Olo sekeni ala fa ko amato o lola ile tu si fo ele wisdom kusia ole ngala ele tu si la yopo. Pe nga amaka ilong fa mala mala o le tu le va ya so nga. A le climax no tu si le mata upo e fasu mo le valu o ingala fa ko o mala malam mai lo le mela ru ya mela le ngalo ke si fa ya ngana sa avele o testament Professor Osborne ele te ngalo na to ina I still remember his face angol tangata na fa nga ile tu ya Professor Osborne e fa mala mai ya tia u le mela tupu, and for the first time I saw what God was doing, the shaking in my life. Defining moment. That was my defining moment. That's when I saw everything and what God was doing in my life. I was so certain, I was so determined, I am going to give God the rest of my life. Avele o questions umanga ye ti song questions o frustration nga ye le menga le ngoma fuon tupu nga me what ti song nga me, and it has never affected us no more. O le mena le te fato ia e lo kele alulu nga le pau le me fa nga lulu nga go fa tanga le tu, but never ever question the love and the mercy of God. For me, when I understood the love and the mercy of God, wa feel for ya onga fa nga u le so nga o
Oa yo kangi loku ngā. So for the first time, I found this, ka koe wha longo koe lele kongo le poko aonga le tonga, pise mea le wha afunga ue le atua, ka pise mea koe lele wha pūlongo au se i afu. For the first time I found this deep love of God. Ia o ngā la pe ngā seto e lolo mawhau le mea le anga wha malama le atua. Hallelujah, Lord. And then number 3, both Job and Peter receive an amazing restoration at the end of their shaking. O vātu wale ia te oe, ia e loko kele, ia e ongusa. O le ala wale mena lulu oi oe le atua, ngā lulu oe le atua, o na iai le mafuanga, whao ngai oe yaso umaia te toi lo ora. Now, Jalu, when you understand what God is doing, I Jalu makau kia le restoration le atua. Mela lea sunga la ma te sos wala inga tia kono Tommy McGloria te tai o to a fionga tia kono ia o ko on sai ma ia ko fa malolosi. Hallelujah, Lord. If you're going through some testing and trials, hang on to God. He will never abandon you nor forsake you. Be strong and courageous. God is alive. If you're going through some shaking right at this point of time, almost sight. The day will come when you will fully understand what God is doing. Me wala le ia, fa manuia le tua le tatou maftanga ne fiafi. Ya lofongia le tua o to, yo ko fa malolosi me yo to on sai. Ya yengi me o fa pe na na tofo ina lo fa to tua. Ya hang on to God and continue to serve him. Fa manuia le tua ya to ne fiafi ono Yesu tatou talon. Tamau wala au ya te oe fa mole. Fa lo to tele, fa malosi le inga te akono. Le ai se sio mātou e malama i mea mātou te ui ele nei o langa. Nau lau o fio langa. Ai mātou te wala au ia te oile a fiafina. Ia e whalo te tele, ia e wha malosi, e la inga te akono. Ia ia ilo file mūlunga ia ila tau ta mā. Whalo te tele ia ila tau, pe ia ini mea ua e whatanga ina lulu o ili tangata. Lea tuae, o e lava o lea tua alofa. E le mawhaina e tu lafo ina ila tau. Bless them, Father God, and cover them with the blood of Jesus, I pray. In Jesus' name, I thank you, dear Holy Spirit, for your encouragement tonight. For hallelujah, Lord. Amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.